Kubor nakaslem jong Nongshim Hima. Ke Meghalaya State Olympic Association kalawan syakmat ban pen bena pai ba bakal ada ban pen biangnya baru ke jindon kam ke Bynta ke Nongshim Bynta haga second Sohra International Half Marathon ke Bandlong haga step perangap jong ke lai potrik unailur arajar arpulai kini ke jingya kop kan sedang nadu light sok pelia Sohra hadu M.S.O.A ha ke bagiladon hadu kumbalai hajar ngut ki Nongshim Bynta ha ke jingjingai ke ba arpuwe hajar kilometer Shwa hajar badru ke run for run ke basan hajar kilometer kibor penyat kiri thu babaro henrengut ki nong mare na Kenya kilapoi ha ke nong ba nalor ki weipat ki nong mare ki banapo ke ri India lembat ki ba napo ke ni ke jela Meghalaya ke Meghalaya State Olympic Association kala ban penbiang ru ki kali ban kit ki Nongshim Bynta bat kala Kyntu ru ki bakin poi Shwa kapor balabu ni sokumen mania repi cepat por repi but Sohra ba leader dunia ta ban penting pi cepat keren kasa kato dia ta Shwa bagi sedang ni mereka macam step tiga kuka jing di sore berwan berkembang yang baru di nomor bagian one point saubujim step in one saubujim step nama di bus in meeting santuna dari bogi jaga pelabu dari office dan kerja ke bus ke mana kue kilometer ke jom ke Shwa kilometer ke jom ke basan kilometer ke jom jadi pemerintah basan kilometer ke bus kan yang back drop station jaga pemerintah basan kilometer nata baru pemerintah Indonesia utama bilang Pynkhreh pinjam seduk boleh pemerintah di Jepang yang step Shwa pemerintah yang berbagai sah popos di nota kindon ki water points kindon ki jaga aman ki kilometer aku bujuk pen jaga Athletics Federation of India katu bagi poin kindon jaga aku itu jaga itu nota baru ki nomor ki dibiyu yang tu transponder maupun jaga karpet untuk slot nomor kantam kini di akui bagi Shwa kilometer nomor kita chip nomor ka san kilometer nomor chip nomor ba kene run for fun tegeri Shwa pat akui Shwa pat akui itu yo boro bagi dia ban you tu na kabur sasa ko tu sedang di volunteer ban papai nomor ki you itu ban kabur ka kare ko kita timing jadi nata boro ki nomor kanton ka klub rumpas bus kiba pila ambu kitian laksam ya baru kita yang mare melawan Manchester laksam ki baru yang buka pelan bat kunja jite bat ki buka itu nomor lawan ke mare ki bat suku kucu bus ki ini nomor lawan sim daga terus magi flag dalam oksi ya mulu macam kau tu tidak ada jauh mas kakak aku kilometer 10 kilometer bahkan 1 kilometer nanti haboro shifter kindon ki volunteer kindon ki volunteer haboro shifter borok prakli pursa borok prakli kisno ada lagi supplier ada M.S.O.A kita sampai ini official kindon berkedok putih di gedong. Ketika kesurup naruh lagi supplier hadu hapo M.S.O.A kinkam naruh beri naruh kendai biji lalakan kipai bah mission kinaya ye. Nata kindon ki ambulance habaro ki point ki bala kindon man ki doktor ki nurse ya hidup ya naruh ki bah keduk biji stop. Lada punya romru yang udah lah kok dengan orang berpang yang udah cuma kilometer kemudian arpoi kilometer arpo kilometer kat kendai kat pra kat jauh kan beri kemudian nomornya tip telah poin tak dia wajar poin di tahun dah buat masyarakat kali buat kedua slot
Nata kadang ki kali emergency pun lakarpat ki nomore bagian ada don kuno ke kali ke ambulans ke bawah mo kita benar di dunia emergency dia kita ki kali emergency syak badru ki kali jongka athletic federation dia ki technical official ki bahap yang penyiap di Jamare control di Jamare Nongshim itu lebih baik kali buat ni maka kalau betul buat kalau perlu kecil besar di Jamare. Jadi ini kita kerja ki jipan pelan buat lada kinong Mare kimla pendat hakapor kidon kibagi om ki sweeper bus ki bus kibat sakit no iki kat kumpul la tahu di poro pa kapor la potai pun bahwa cinta dari pemilik kibam dah kamu ke bos lah maka perlu kalau kamu punya ini makin apply sahabat maka in any case ka surok akan ada hendak di kalau kita lah mereka kasut ini kalau dah lagi dengan jam kita sukin don bermaksud dia kadang ke bos kita pergi ke bos di Shwa jahat kan yang lain di Shwa we kita kan mau take group step agar group je akan bagi penyang lain in mereka elite natas di kategori kerja yang paling sambil paling di way kita don kijian berkapang di nomor itu dah chip kamu kaya coba ikut saya coba ikut siapa sambil terus jadi beteng jadi tapi dengan ini ketika technical official hadir dengan cross ini di aku kilometer dia kasih 10 kilometer di player di bawahnya ada di bahkan kita cross itu kita pelat saya kan 10 kilometer dengan 1 kilometer kan saya play hadir bahkan kita fly off kunda berbun begini di 21 di 10 kita cross saya lalu mau hari kita movement orang ini berubah di international area di Mare di kita cuma sambut di sini arbut ini dan aku nanti di mana di bujang sana nak kelian arbut ini lawan teng bujang sana but memang kita kering saham but memang kita kering saham saham jadi dulu kita full ni kita train si orang kadang kita bisa kami nanti di ada contoh jadi si ada asuran kita cuma ada nom kepala keserkat menyiap syariat keserkat bukan kesian ini bah ada nom kepala ada kalau manusia itu mengelak menghai kedua tempat lain jadi si kita nambah di lawan susu 1800 ago, there are 1,300 children from the schools of Sohra who have spontaneously come forward to join 14 schools. In fact, many more want to join, but we have said, okay, it's to manage this 5K start. It is but the road is a little bit tight around the Chera Presbyterian school there. That is where the 5K start point is. So 1,300 alone are from the students of Sohra, which means you have around a total of 1,400 odd children. Athletes who are from all over. So right now we don't have the total breakup. It's only after the complete registration when it closes at 5 o'clock today we will have the breakup. Because also another thing in the registration, this event is to promote fitness, promote fitness. And when you have a marathon, see, when we had it last time, there were very few children from schools. Okay, we had about maybe 400 or 500 children. Now we have 1,300. So this alone is a great,
So if you're encouraging children to come forward and get into fitness, right, that is one. Number two, as Mr. Krishnan had mentioned earlier, when they get involved in marathon, they learn about athletics, right? They know about the athletics, then they get interested in sports. Teachers get aware, schools get aware about this. And the other objective of having it in Sohra is because further promotion of tourism. It impacts so many sectors, livelihood, tourism, and the fitness issue, and it becomes a signature name. It's just our vision would be: can we promote Sohra Marathon to become like Boston Marathon? It's a very famous Boston Marathon. And I have already informed these people that the following things have to be done. The signage has to be proper. And the main thing is the road problem. The breadth of the road is very less. So it's better. Controlling 3,000 crowd is okay for me. And if possible, as sir was saying, that Sohra name is not familiar. If they can add Sohra with Sohra Cherrapunji Marathon, it will be, the people will come to know about this. Maybe rename Meghalaya. Maybe rename Meghalaya. Sohra is a name which is not known to many people. It is optional. The government and the government is taking such a pain, and from whole northeast, only this government is doing such a thing. This is a government project again. Yeah. So apart from that, no other state is doing such a great thing. So this will definitely encourage athletics, because this is marathon is basically encouraging athletics as a whole.